twongeye kubagerera ku kibuga cy'imirwano aho tubabwira amakuru abari kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bikomeye byo hirya no hino ku isi. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko igiye kohereza muri Ukraine intwaro zirasa misile nyinshi zungikanya zishobora kugera mu ntera ya kilometero 80. Umugambi bahuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza Ben Wallace yatangaje ko izo ntwaro za M270 multiple launch system zitezweho guhindura uburyo Uburusiya burimo gukoresha muri iyi ntambara, bwatumye bwigarurira igice kinini cy'uburasirazuba bwa Ukraine. Ni intwaro ziteye kimwe n'izigiye koherezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizwi nka HIMARS. Wallace yagize ati izi ntwaro zihambaye zishobora kohereza ibisasu byinshi zizafasha inshuti zacu zo muri Ukraine kwirinda intwaro zirasa mu ntera ndende ingabo za Putin zakomeze kwifashisha mu mijyi imwe. Ubwongereza bwatangaje ko ingabo za Ukraine zizatozwa uburyo bwo kuzirashisha nyuma yo gutangaza ko bugiye no kubatoza kurwana imodoka nshya z'intambara. Kuri iki cyumweru Perezida Vladimir Putin yaburiye Uburengerazuba bushaka kohereza muri Ukraine intwaro nyinshi zigezweho zirimo n'izirasa mu ntera ndende ko ibyo bihugu bishaka ko amakimbirane azamara igihe kirekire. Yavuze ko nubwo ibyo bihugu bikomeje gushaka kurwana n'Uburusiya mu buryo bweruye, izi ntwaro zidashobora guhindura imiterere y'intambara muri Ukraine. Yakomeje avuga ko izo ntwaro zirasa kure nizigera muri Ukraine bizatuma dufata icyemezo cyo gukoresha ubushobozi dufite bwo gusenya kandi turabufite buhagije mu kurasa ku bintu tutari twakarasheho.